Te halo perok te mata kesni nga lek kani ke vlog kabak kerpang tam na benta chopi iwei ba ngan pen I happy kumno ban sna sem snyang step by step ngan pen I happy haduk ban dep kani ka sem snyang bat pej haduk ban kut ya kani ka video bat ale ngenya pej no menta imadu ila sna ya kani ka sem snyang te perlok menta kasngi ya sna kani ka sem snyang bat nga bat imadu baik kerkom sna menta dang sna tang ka frame bat ngen sapin ir yapi anda la dep bara baik menta tang ka frame komdo ka best em perlok kani ka sem snyang baik ting ka frame lu pila itu hi sa ada best te sa komen baik ini imadu I try menta aja keren pi mudu kendiat lo perlok barok tem taksi atrai sem snyang badan ni badang duk te kadoyo anu kam trai baik amara kadai ni kam te kolong kono salia te so tenat hi trai sem snyang ni saya komen bat mah ngangat badan nang emen nasem snyang saya tupat napok dung senan akan riang ada letang bat kidi snyang rukun saat tentang supet kasem snyang kala ibas bahi tawa sa petang sa pihi long kumno pia ikap kumno ni kasem snyang ka best na bentang supet mangi talang latias hi asna be har kom badai hi ta madu kumba kanus ngi thrai ndep kani kasem snyang basi tioi ai thrai adep mar betade kesini sedang terai mah perlok amar sini snau jungi duan di badang yari senyang kan agak di duan hi nak terai senyang dulu habaduk temaduk mah lada pak kibrio bakai ke air wakam habis menterai ngat terai baik salia te perlok pej mene pura ngapen I to video pej dang siang mentala candep komne pej candep step ha madu ruban siang mau te menta ka canmit komne te tangkani ke video ngensa pen I bang pi la syai bat ngen pen I ru ha benda dep lut borok te madu temro ai kacing keren tapi kendat menta ki subscriber borok loh aksian tengah borok tapi ini video ko bangta tang ni ikut sah saya kenduk yang pat video mah boleh sebuan kat saya klik ruban ya subscribe jangan channel cengi kan ngin dak ben ni show ki video coba kumpul-kumpulan bakam per mudang tangan ini ke video kawan mentah ngin saya pen I biang pat la syai te ku boleh sebuan pi bara iwai